Hello everyone, Funkaham, Jotonai Tonai Kazani Takate Bogusong. So, Tining Kanke, Kya hai date? And Gurisisho. Tininke 12th of March 2024. So, Sangtabuk, Thangna Night on waiting go, Abong Ganke, Ayang Senzem School Facing. So, vlog no pull and sympathies or night, you need to find your like, comment, and subscribe. So, let's begin the vlog after this intro. Like that side, na boli nahi bas. Baksha ba mong faro, nono furang nai kaha. Baksha ke ba shabo, nang diari kaha. Kebo shawo nini tong mong kaha. Baksha nugo nono belay subar guna. Borok siya jisuni te thai shamu. Borok nugya jisuni kotor kuk shamu. Knadi jisu sabo hayong na. Bole chini fola no mutang nai bugra se. Bole chukani tung sha susu la ma se. Bole chung no ham jagai thi nai amera se. Bol brum chuka wo tong flai nai kai tor se. Marham na bagay fayo borok ba. Baksak na fayo bini koklam kaha. Akshupong na bagay po fay layo baksha. Jisuni chaya rom na bagay ratharo baksha. Borok siya jisuni te thai shamu. Borok nugya jisuni kotor kuk shamu. Nadi jisu sabo hayong na. Bole chini fola no mutang nai bugra se. Bole chukani tung sha susu la ma se. Bole chung no ham jagai thi nai amera se. Mong group chuka wo tong play nai gai tor se. Sangsar pai thang nai, saltal kai thang nai. Kusung kusung, mon rum rum. Tong fly nai, Jesus si mi se. Sangsar pai thang nai. Kini lukuk Malasym now Prasenjit. Kaito ni Radha Salamate nini bigi sana lagi now. Tidak. Nanti bono naik kolej. Kaham ke जाए थे वो शरीर हम यह उठो शरीर का हम उठो आंका नाइको ले नहीं वो शरीर ना Prasenjit lagu belum kurang kasih namuan kalau atarang hi jamin le mukudin hari ya tatikle hari sekitar mall belam papat jaga tini kisah itu kok berubah bono samai jalan celana ani kok berubah to 10% jagla Pero bangku cuman yang apa yo? Karon ani manual mau kok berubah ya.
on the spot mono on the mono tabu kai tor bai bini motharo ni buskan ang Prasenjit nang nono Malasym mosom no ane bihik Kaune ne bagai nono yacha ini simi nang kahamong prubo hamyong prubo genawong prubo bigraong prubo nono hamzage naik komlai jeng biasa o samaino nono tangka ia tundi patun le ko from ni ngai koi pina kan ema Malasym ni nangma Prasenjit ram abani kata kolo purang ni nakala ya abani kanta neri athatik khom neri asetik khom narum tik khom nanai tik khom mol tang nin pat nang zai tinanin enamel te magza ka atun le manya makuma isamani atin bitor acha o yashitamna jeng hiksai ongkha lei kunani bagai dai chini samai tanglai ma gerak ne kunani bagai ha sajala dei phola pathani moi no takata hi kutsabi napur pa ei changta ti mien na le erkaina samai ko adet ti mien na rang pole sapole ertharthu riming nin linking here to acha tabuk buhura tabuk chini busanga chini tabuk buhuk ra Prasenjit bai Malasym kai to ne busanga tai pini mothar de busanga borok samai Tirini simi borok hiksaya konglei ang officially declare teka kai to borok na thepa mani bororo dasik ato amen Kaizak mengkha bebak borok bai kaham hazak na nang na Kaizak mengkha kini khatansa hamzak matong na ni nang na Kaizak mengkha bebak borok bai kaham hazak na nang na Kaizak mengkha kini khatansa hamzak matong na ni nang nai tukhu te tojora nukungo pai puro bial jeng jal jora Bangkundi pai puro Sungsani no boy sibi pai puro Khalogi tongnani nangnai Kaizak mengkha bebak borok bai kaham hazak na nangnai Kaizak mengkha kini khatansa hamzak ma tongnani nangnai Sang tabuk chini gengrai mothao
o jaga ni charge ha pa lejak norok charge ni bung mane nugui mano chanchin thani hiril rauhu tamjina bu ang pronunciation khanya rangli ang ke blogger bang man nai de iko blogger na hari te mas blogger ben ta iko na hari na hari so tabuk photo click hai kina malai na
belanya khatung khajake dini kalbari paikya chini kongrai parawo belaino bongni style ke kaimani nukha dini ekdum different way ke kaimani nukha haipana kisa stili be solati no ke kalbari paimani yagulo tabuk jeng thanglai tongo khumlungo kisa beranya ni hnai bai songni ro bu bai abo baksa confuse na mano yang ani gana asuk jak tongo ke obon sai okra bai koto bong no ka thangnai ke so vlog no pilan se pachi jona jodi belanya rasau nyai hasi khusi ke thanglai tongo so ki watching the vlog till the end